Wel, dyn ni'n barod. Ffwrdd â ni, or as you would say, coni off. Coni off, de. Coni off. Reit te. Okay. Mae Lowri Morgan Ie. yn dod I fewn I siarad gyda ni. So, dyn ni eisiau gofyn cwestiynau iddi hi am, yn amlwg, rhedeg. Rhedeg. Ultra-marathon running, Lowri Morgan. Mae Lowri wedi rhedeg marathon yr Amazon ac yn yr Arctic hefyd. Yn y ble? Dwi ddim yn gallu dweud. Really? Arctic. Arctic. You got it? Ie, Da rhywle iawn ti. oer. Yeah. Felly mae hi'n rhedeg marathons eithaf. Marathon eithaf. Yeah, so extreme marathons. Oh, okay. Marathons eithaf. Like ultra-marathon. Okay, fine. Ie, fel Extreme ultramarathons. marathons. Ac o'n I ddim yn gwybod iawn, ond mae hi wedi astudio cerddoriaeth. Cerddoriaeth, she studied music yn y No way. brifysgol. O'n I ddim yn gwybod hynna. So gallwn ni holi hi am y gerddoriaeth. Ie. Mae hi'n dod o Dregwyr, Gawerton. Ble mae Gawerton? Tuag at Abertawe, y Gawer. Oh, okay. Ie, Oh, fan'na. yeah, fi'n abod, yeah. Ac mae hi yn cyflwyno Cyflwyno. ralio ar Ralio. S4C. Ah, didn't she present 115? Oedd, roedd hi'n Uned gweithio ar pump Uned 5 hefyd? am Ie. flynyddoedd. Gwers gwelwch yn dda. Syniad da. Please? Ie. Okay. Pam wyt ti'n hoffi? Pam wyt ti'n hoffi? Why do you like Ie, felly. rhedeg? Yn union. Yn union. Exactly. So much. So, why do you like running ultramarathons? I like a run, now and again. Dwi ddim. Fi'n licio tipyn bach o rhedeg, but not an ultra rhedeg. Na. No. Just i'r siop. ac yn ôl. Siop. Peint yr llaeth. Okay, pam wyt ti'n hoffi? Pam wyt ti'n hoffi rhedeg? Why do you like presenting? Pam wyt ti'n hoffi cyflwyno, dim treiglo. Dim treiglo, da Ie. iawn. Why do you like rallying? Pam wyt ti'n hoffi ralio? Ar y dderchog. Okay. Okay. Pam wyt ti eisiau? Ac wedyn, beth ydy pam o ti eisiau? Why did you? Why did you? Yeah? Da iawn. Pam wyt ti Why eisiau? did you... Pam wyt ti eisiau rhedeg? Beth ydy eisiau? Eisiau, like, want. Yeah, want, yeah. Yeah, what do you want? Pam Yeah. wyt ti eisiau? Why did you want to run that far? Come on, sgrin nesa. Reit te. Skadoosh. Nesa. Ww, Pam o ti? Pan. Reit. Felly, pam o ti'n, why did you Yeah. want to? Pan o ti'n, beth ydy pan, ti'n gwybod? Sa'n siŵr. Reit. Yn Gymraeg, mae dwy ffordd, two ways, o ddweud when. Okay? Okay. So, yn syml, pan ti'n gofyn cwestiwn, when you're asking a question, when are you coming, when are you arriving, when are you going home, ti'n defnyddio pryd. A question. Cwestiwn. Pryd. So, pryd wyt ti'n dod? Pryd wyt ti'n dod? When are you coming? Yeah. Okay. Okay. Yr ail enghraifft, the second example, ydy when it's a statement. So, when I was young, this happened, neu... That's pan. Pan o ti'n Pan o ti'n ifanc, when you were young. ifanc. Yeah. Ifanc is young, is it? Ifanc, Okay. young, yeah. Pan o ti'n ifanc. Ifanc. Neu when you were in school, pan o ti... Pan o ti'n ysgol. Yeah, Yn yr ysgol. Yn yr ysgol, yn union. Okay, so, Okay. cwestiwn, pryd, statement, Statement, pan. pan. Both mean when. Okay. Hawdd. Hawdd. Okay, but Okay. you explained it well. Thank you. Iawn ta, felly, pan o ti, how about if we ask a question, so when you were in the Amazon, Pan o ti'n yn y Amazon, iawn, pan o ti yn yr Amazon, did you enjoy yourself? nes ti mwynhau? Da iawn. Fwyn... No. Ie, ie. Fwynhau. Treiglo? Yeah, treiglo. Wsh. Reit, dyma Lowri Morgan mewn rhaglen am yr ambulans awyr.